ahli sadri wa yassir al-amri wa hulul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Kwezi watukufu wa Islamu wa Komoro, kwezi wandu zangu wambajini, kwezi wakaribu nami wambajini ya jua lohutwa, kwezi mji mtukufu nazaliwa na lele sheha dembeni mabeja, kwezi mji mtukufu na lola kaundi honlala wa makatini zambao yanu tujini ngome, rehema na amani nazi mwendeleni. Watukufu kwezi rirejei vanu hazina la mwana wa shababi mkombozi ili rije rihadisi mbavi ha video raiona yafanyiwa oharuma ya chaîne libre de Comore riditsena rijilewo uzadeni ancien gouverneur mwenye baraka wa Mwenyezi Mungu ya jailia wala wanadamu yakaya waruma ho mwizini 2019 ya jailia usiku jana wa waswili vanu jumanti ibonge lazima huri mjilio ho zadeni bo wajeni wa hewa waswili ranzi 2019 wakawaroha watukaujue zivirao voivande jumanti kafadhalika rijerambe haruma yenti ya Komori, kafadhalika rijerambe haruma sheisiwa haruma yenti ya ulaya ibonge wandu wao wa waswili usiku wa jana na hata wajohuja wanjia directement haruma ya chaîne libre wakauronesa ya ukaya ula msafara ralaho tasi risa riwaswili ibonge rijikauja rijilie mwenye baraka houzadeni ruditse na riwajilie vao houzadeni wa Mwenyezi Mungu ya jailia waturudia honziani shawa waswili wa mahalani wakawaruma ranzinga sina 2019 2020 2021 2022 2023 2024 unu ngarjuhamba unuma hawasita ranzo wananyasi wanu waroha Mwenyezi Mungu ya jailia wa waswili namuo wa waswili wanono ebenge heze taratibu hizo zika muhimu rijevanu rije riwajilie houzadeni rijilie ne dhamana wa hao bana ancien gouverneur mwenye baraka Said Swali houzadeni wa wanrahe wa waswili. Kwezi watukufu upando wa hangu amfikiria ukaya ngamjuo hizo nanzo nambe ukainde ranzinde wakati na njia haruma zero za sosio zinu mikaranti humwambiani ya ukaya ekadu wanadamu wa siasa wao mimi shanda mimi timwambiani ya ukaya njaparu wa amini mimi njaparu wa amini nsuwa na rongo wajuka uparo uzifanya hawaje wa zambe zijohuni surprene anikazina uparo kama staajabu hosoni mwangu gazijo kama staajabu hosoni mwandu jina wakauwalinda na marunda ani wandu wakauwalinda ya ukaya wanu wanadamu wajuka uparo enda hata waelewe ya ukaya wanu warende yentia hatunai halafu wanu avasange lazimu wakauhe wafanye taratibu za hurenda yenti njema sinde namna hiyo yo mimi njaparo jinu sanjizi ani sabauka ya won mengoni mwa usiku vraiment njoka huona ye surprise nku do wakati wanadamu wa siasa wanu wajo uparo ambia ye raia mkomori kweli yabono mabahanu ndindao ye surprise cha mimi njaparo kantina na revu na tabiri ya ukaya njeni waishie wambe mpandongo ijohudunganzia njeni waishie wambe mpandongo mwanadamu ya johu wanikabambu ukaya si wandu ikaonga rijua zitwabia za hao pia dehnamne hiyo boneyo dharau ani msujua hata mdugu jomba hindi msujua hata mdugu joshinda ya kenti ya jeleze ya ukayo wanadamu wa siasa wanu ani namna ikaondu wako huo ne maraia mandwa jina ani maraia mandwa jina ikao kwa tufanya ila siasa shabahi wabaki wabatemi hono
heli wao wakuriwaza mtujua uriwaza wanadamu ndeni ibonge ikamdu haishia wandu hamada wala waja harumazero zo sosio shababi mkombozi katina mana mzaze mwenza irumbi katina mana ze apeli kazitina mana ye tiji ye mabeja kwa tina mana harume mbwanari wanao mana c'est normal yo wakadao gokuwaka ho binguni ranzi 2019 wandu harume mbwana inu shawaka waruma mission ho binguni ni gouverneur vanu wanadamu wala waka mission ho mainguni ranzi 2019 yabole wobo wa Komori mtishangaye kamono wa aterise jana wajaharuma zero zo sosio wajangwa tumoripuwa weri hanti c'est normal vala wabalia wa usiuo binguni ani rahaye niwangalie kamera hapa shi avion ufanye msafara basi wakati mria enda hata ya avion ya kanti halafu mdu jisante hama ye mashishio ya gudamu basi la dina mno wananyasi wala za wahunra pala jana ndo wakau aterise hiwi jana ndo wakau aterise yabondo za kaubirara nzi 2019 hapo kwa tuzijua kwa tuzirambu wa wafu mashishio ya hao ya gudamu uliaukaya wakenti waishilie mbabi waone mbabi watahewa uzise wajue ebanuze ndongo za kaubira harumashe bande shantishi ino 2019 endongo hindi kwa jata hawa wakenti wa uzise waja wapata wakaza mashallah almuhimu siwasaya kartuona hata mastaajabu sha izona kanza na bende afikiria ukaya bana gouverneur hanjar mazerezo sosio zinu amfikiria beseye mimi de mndu na jinika ye volonté na njia na janajibu ya ukaya hayar mazerezo sosio hata hasama eti mandia nindi bwatukufu usiku na jana ka humjibu timambiani ya ukaya timsamihi upande wa Mwenyezi Mungu na mtume ya ukaya ye mwanadamu Uislamu Muhammadani rapuha harumanti nzima relore chiu harumanti za kisiasa upande huo timsamihi sha upande wa kisiasa njamsamihi zabarendi mandati jua pia za mission yafanyao ranzi 2019 ngamwono ye namna ikawa ndo yeye yafanyao hazi ranzi 2019 hazi ya hetio hazi ya hendiyo ndo ufanya zi taratibu yaje yafanye haina namna haina wandu wajuka ngomba bahanu wazima waladhimu wafanye mbana wende bahanu wazima shaya hunde namna na taratibu ya huwatambaza wanadamu wao wanyisihe hizo yoti mastajabu husoni mwamwinyi no wandrahe yoti nongo ikawale inu ngejuka usurprene wandu babi mdu mjinga leo jo surprene ha iyo ndemana sisi wasaya ramwambia ni ya ukaya wandu hamada wanu zisamaha zahatu zitendwa shati za hanywanyi tiukaya waje wambe zindongo namna inu hanywanyi basuna mkomo ndo kweli mwenye baraka ancien gouverneur husubuti ya jeribe uso parce que balaole kaurongo wala mwenye baraka anekatsele wandro imakalma ya kauto hanywanyi tsindaye shasezino zila zahe hakawala wamba wa representeu yeshama shamwinyi baraka ikao yeyende raisi hata wende hata wa develop ndongo wezinji nyonsipia mzishia kamna hamba izunga rezitungao halafu lazima huu mwanadamu hamadola yatabihe heila namna ikao do yaonao riwanao bwana yatabihe heila namna ikao do yaishia rambai makalma yatabihe he namna ikao do yaonao rifanyao zitendwa ikao kwa wajina hata daraja neze ankli neze taratibu za ushinda hata wawaswili wafanye hizo rifanyao kwa tina gamonao inu habasa timambiani nkadonga bibana inu de yadungwa habasa yanzo itolwa wowo wende wakopea sha msujua wanti hahindini haruma ze sharp sha zinu dezi wapaswa wezitwa zinu deza waminya ze ankili au kaya zinu ndizo wakauziona shababi mkombozi yetia zinu ndizo waonao mzaze mwenza irumbi yetia zinu ndizo waonao ze apeli zetia de zinu
anizinu gazi watabishao bahi kama ndo tsaha mwende matalaba hizonda mkomo wala wanadamu walonda wo haba sainu kamtu waona wati ya zinu kamtu waona bahata wala wanasho hatu na wale ota wao rijartu wao kangani dzima da sinao wala wakubali ale dzina la mzazi mwenza irumbi walo hunu amabodu walo hunu wao wale wao ritwa kanga dzima da sinao hukai ce sont des vauriens yu hatwari ikamdu haishia wandu hamada wala wanadamu hamada wala wanaume mavira marengweni mwizo atumu wambao kawaoma Islamu wasubuti waje harume dunia kamili wahundenkalizi wambe ya ukaya ye miharuma inu kaitufanya haa ndongo oranzi 2019 uhusuze ndongo za vira komoni aweka sambabe miharuma do wandu ikawa bakayangu atahau daula ya haki wandu wao kwa wao manetre kwa tina hatamba ndongo wafanya ranzi 2019 atarjeru wasulia basa hewe baisha hujusamuo bo guverneri ranzio makati yao hata leo wakajuma utolanse zeku ya ukayago jenda harumaze voti baisha kasha ujusamuo hindi dezi goramba kabati voti mpaka daula ya haki zinu deza utongesa watuparo kamakini watuparo lala wasiuha wasie guverneri yabo amfikiri kwa wala wandu wakawa waruma wala ho winguni ranzema katiala ya wajajana kauladhimu kiukati wa hadisi ziandro huwaelezandro chauti wabulie he namna ila wajaharu mazero zo sosio wajawarudi tena wahutuwe nguo manabanu mimi gamina mbatu tumbavi mtu amini kwa wanadamu wala wahula shawiri amina mbadutu ya ukayajokiri kwa wanadamu wala kwa jahula shawiri ikawe we Mungu wana lazimu heye uzambe ya ukayano wanadamu wala nja shawiri ndani nao zinrongo wazamba zilati za hangu kazijala wanyani hangu kazitofikirani hangu ukaya mtu amini ya ukaya asiye guverneri mwenye baraka sitwali hujosubuti wambe ya ukaya yembanayi wana oranzi 2019 shababi mkombozi katufanya rongo mzaze mwenza irumbi katufanya rongo ze apeli kazitufanya rongo harumaze mbana hizo mtu amini hauntujua shanga minamba dutu mbabia ukaya mtu amini ya ukaya rongo hizo mwenye baraka ngawenizo harume fikra yaho ya ukaya kweli ze janibu hizo kazitufanya hata mbarongo harume mbana inu wafanya omba wafanya omba wanawe mbana inu ranzi 2019 hata leo emba hatwari ikomu wana mazaya nuwajuhu wa hanyu wajanga wa muishiaoni muabaze ndongo hizo na wao wanadamu waona osirterenda si wanadamu waona hamakalima ndasi wanadamu waona hazitendwa ndasi non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Wandu wa mwenye baraka ngamwenda hule. Hakika mdepase ze borno. Rimwambiani izo mimi njaparozi avale izo ni wakati mwambiani wanadamu wanude maadui wahandani wanu maadui rahana azali izo ni wakati mwambiani mimi njaparozi avale sababu wanadamu wanu maadui rahana azali hauka wao watataze mafu banu azali hatojivenua shanga muishi yao leo yinu ngwarengao yembana ze parti ngwarengao ema kandida ngwarengao yembana banu utiro doka yantu amini ukahatema kandida yao muwala shawiri wakati makoja mabezila iyo hatwari mtu amini
uko wanwazade wajua wakaushangiria Salimu Isa walo haruma mzaze mwenza irumbi hao wanwazade wajua walo haruma Appel de Paris hao walo haruma Appel de Marseille wanwazade wajua waruditse na tundoto kango haruma parti jua shangwa haruma ye grupu ya Shababi Mkombozi waishia makalima yala au kabanu Shababi Mkombozi vanu wao wanurilo yabo ngabo wanu harumaze parti ya UPDC ye jua ye ntujua erazi ye jau vanu wao ngo harumaze parti politiki shawo msafara wonu kwa ti haruma fikra za parti ngo waniliao yentia hao halafu mtuamini kwa razade wao waishie makalima yala eka kwa jatu mhanguani na mare wa hataronti amina yakini ukawatumha ngwani na mare wativonti mana undo ujiro ulio inude taratibu mwenye baraka ya yandisoma ndoni weyakahanza ya jende harumaze voti za huu raisi de namna inu uyo yandisa ze jido halafuze voti za maguverneri ya seta wa wanjia wa mijini wefanya ze pre-campagne halafu mwenye baraka toi ba habeho wandu wahe waje wa balance ngamona wa ye system ya mwenye baraka no wandu ebanu ngamrambu wao ye system ya mwenye baraka no wandu izo lizo ngotsa harimambieni wando ulivondo ni Mwenyezi Mungu ukaya wanadamu hamada wanu kana ujua riwarenti tranquili zinusumu na sumu mrie hila mrufa wanadamu wanu zinusumu ibange ikamuhimu richevana rijere riwajileo uzadeni alimuradi sisi karnahamba ukaya izo kweli siri fanya au karjafanya au karjasisa au karjaeza sha wakomori wamba ukaya wazona nwazambe izo sitindele jo ujarande wakomori ndo watu mwambiani wanahanyu ndo watu cha wado mwambiani wanahanyu ndo watu mwambiani nana wandu waheze parti za hanyu waundu watu cha wado mwambiani hata wanadamu wao waheze parti za hanyu wao ntu amini ukahata zembwana zifanyi hao komori zozo ntipia kao participe na mbandongo itoka yonti yo hatwari ando banu balwe hatwari ando babahanu balwe hatwari ebenge kijajuka na bidi yaukaya rishie makalima hamada yala halafu riadaze rikekar jabanu rajara fanya zo remarque parce que izo remarque ndizo rifanyao karna upwa hidwari mdeyeni asulan karnahum fanyani hata mbarongo itoka yonti asulan sha izor jomwambiani nyitindasi sitindanyi ilo ndele kalima la hatu nyitindasi sitindanyi uwauma ndo wauma wadungo hamba ya ukaya si wadzima no nyitindasi sitindanyi ewi sonde se kweli sonde zimtabishaoni parce que c'est makalima yao nyu aishia wako huyambamba harimo wanadamu wadungo nje harimo rezo sosio dasi rarengaye le dina la Shababi Mkombozi ralirwalia nyinyi ndo mdungo urishia retwe makalima yao haukaya sisi wana halali sisi wana haramu sisi wanafiki sisi kabati mbatwa biambi ya henti mbato urivumbua niyo kabati sisi nderubungo subuti remgabilini remwabiani kanyiti ndasi siti ndanyi sisi donko subuti remgabilini ramba ukaya haina mrienda haruma voti uo karichwanyi safikra nzima dasi naye yo sikarja parore jedi dasi Shababi Mkombozi dasi dahi ekanga bwasaya wawambese walala shasisi ekarja haruma zerezo sosiozinu si uzamba clair enet si karchwanyisa fikra nzima dasi nanyi hata karchwanyisa hata fikra nzima dasi nanyi
au kaya sisi ngaranzo da nti ya sharia ngaranzo zevoti za Komori zidovira ha sharia. Izo ndizo ndio za turendao. Izo richo uhambia duka ya na mkeradhi mdozi ya makalima ya kindwa dingoni haukaya yo urisa wando hamanda nyi mwamba mapolitisien mtujavanu mdorongo wa hama waluwalu haruma ufomana mji vanu zinde skortabisha na vanu wanadamu wako urongo wa harumale hama wafomana mji watu wangu haruma ye grupu yinu de grupu yinu ya guverneri mwenye daraka wangwa dungobe ho wanadamu haruma zerozo sosezino jorongo wakifomana mji hamangu au harume mabangwe ya hemiji ya hao ngwarongoza o washonje wa hemiji ya hao ngwarongoza o wazugua wa hemiji ya hao kamtafadhali madoji rekebesha ikanga mjao harume marengo yanu mje mrongowe vanu kamti haruma ufumana mji haba hari renge yembana sisi kartuta hawandu jao kartuta danyimba izo zambani mrutuo hata mpaka ndabaha kazitumliliando nanda miwa mide na jabanu na mjibu na baka enda nyimba danyi wandu mlo na mana hindi boko hizo ndize problemu mtu hanza mabilwa lazima wandu hamenda nyi kamzajo shangiria wake daula ya haki au kayanga mjuao ya ukaya harumashaisi wa shangazija ya mchendeani uende wa handani ya kanga sina daula ya haki ya juhendo mahakama au wasa harumu mahamitsanu wasa harumu lazima huyata pale kana uparobuli yaone fikra za daula ya haki ziheye harumayenti ifo yazidzihe namuo ekange na taratibu yafanye haina za ufanya idia ziheze fikra hizo namuo shawandu wabakisha harumu msajaja karjamba gujofungwa sha yemengoni mwaruma shaisi wa shangazija yabo haina wakati joka na daula ya haki yeye mengoni mwa johenda mahakama yendereleze namna je ya swarifu zemali za daula zemali za heshaisi wa shangazija mahamitsa ya kayamu lazima humje uhara lazima humrende wanala mtindu lazima humribungue na sisi wa utukufu riutahao tindoso ni mwanyu kachutaha utukufu oso ni mwanyu utukufu ngari utahao oso ni mwado Allah subhanahu wa ta'ala haukauonde mwenye ureveshe Qur'ani ya jairambia ya ukaya yekairi harumwanyu tinde guverneri tinde raisi tinde waziri tinde wakala de mramungu banu hata tindola ya somaye dini no Mwenyezi Mungu ambaye kairi o harumasi de mramungu yabo sisi ngarao Mungu au kaya sisi ngaranzao taratibu mtume yakahuifanya ya ukaya haina mwanadamu ya hunde yeshendo shahe ula uadilifu uondu ranzo urejei harumayenti yabo sisi ngedorlo wakairi osoni mwa Mungu au kasisi ngaranzo uadilifu haina maana anti ya hunde ya haki ya mstahiki yabo sisi garjo subuti rilenzeifu barambe kasi watukufu rana nyi au kama Mwenyezi Mungu haritukuza Mwenyezi Mungu harinika daraja harumo wanadamu ya waumba wanti pia tibahi tena na ayaya saya kuntum khayra ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi tibahi tena Mwenyezi Mungu habaukaya sisi ndo wakairi harumo wanadamu pia ababa hatinde na Islamu bahi ado wanadamu pia dasimba dasi wanadamu ekari wonombi si hamba ya ukaya zinuzombi zinukazirendwa riamrishe wanadamu wafanyeze njema riamini ya ukaya zinuzilao ha Mwenyezi Mungu wonda si ndo rilobanu ranzi 2019 ritungo hamba ukayati haki
ho muti hulowa, ti haki ho salimu hulowa, ti haki ho feswali hulowa, ti haki ho bapale hulowa, ti haki ho gazon hulowa, ti haki ho wana hatu wanti pia warelwa hitwa, ti haki ye mashirika ya daula ya rengwa ya todo videwa wanadamu werenda hamaila mbea jiwa we hama we jinusi zia hafami na uwanzani. Iso ndizo rambao, iso ndizo Mwenyezi Mungu yambarambe. Waondu wanadamu Mwenyezi Mungu yambaka waondu wakairi, kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nasi. Yabo sisi ndo wakairi. Na wandu wajina watu elewa hizo. Yaukaya vanu zinu rambao zinuri renge harume Qur'ani. Zinu karjarenga harume mabuku ya siasa ya hanyu, neze reglement interieri za hanyu za harumaze parti, neze tijindini za hanyu za harumaze parti, zinu rirenge harume Qur'ani al-Karim. Mwenyezi Mungu yarambia ukaya dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Yabo wandu hamanda nyi ambeseyeze ndongozinu mtu huzelewa haumzelewa osha mtu amini aukayengenga mzelewao yabo lazima mzi amini msifanye msidunge sha mrede hama ayaya saya yaonisa ukayanga si hama mpundra ya rihwazio haukeka urengeshio ukazabo juma mpundra punda katujoma la humria indini basi yonde zari undra ngarambo kasima Islam kartutaharishe Qur'ani kartutari dunge hadisi ya mtume shabahi bahi siasa ya nrabo yondi rairenga raitendeza bahata habasa rilo haruma mwezi mtukufu mwezi wa Ramadhani ya lazima haina mbi astaghfiru ya zie mbabi zenrabo neze demagogi gamsubuti umjaharuma zerezo sosio zenu manadamu ulona akili izo tindongoza tataya Shaizo ndongoza benuha ukayembwa na inu yeyu wano mabeja yembwa na inu yeyu wano mzaze mwenza irumbi yembwa na inu yeyu wano ndeze apeli yembwa na inu yeyu wano shababi mkombozi halafu msubuti mjarumaze rezo sosio zinu mwemizo watumu mhime mwabioka yao wanadamu wao kwa tina hata mbarongo wafanya gabo unafiki wazidi ya uo Vanu ndemana mwaba ukaya nyinyi wanafiki. Paske vanu wanafiki wao wakauswali, wao wakaufunga tumu. Wao wakaenda harumaze nkodo ndo na mtume. Vanu ndo vanu mtuhelewa. Vanu kanga mwisho wanafiki mfikirika wote wandu wakaufanya ibada. Si, wao wandu wakaufanya ibada. Wanafiki wao wakaufanya ibada. Kayire mafundi wa mshangiri yao ni wadomo mbiani wa ukweli ya ukayavano wanafiki wao wakaufanya ibada wao wakauswali kwa jina la mtume wao wakaufunga tumu wao wakaenda haruma jihadi kwa jina la mtume. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah banu lekalmailo Luka litutosha kabu mwanadamu hulanda halafu kutulidunza nyisa nezitendwa iloka litutosha lekalma ilo kalitutosha gelazima ulidunze na zitendwa na mengoni mwe zitendwa ya lazima udunze lekalma ilo uzie kwa mbandrabo uzie hotia fitna uzie hotandaza wandu ufanye uadilifu utidhulumu wandu zi haki za hao banwe swala iyo yahona Mwenyezi Mungu yetumu iyo yahona Mwenyezi Mungu shabana ngabwezi ndwa jina deze haki za hema nadamu deze haki za hema nadamu halafundo kwa hamadi zo hata mpaka nda haba sainu kazutumu njiani harumezi tutwazanyu harumazi yankilizanyu yau kama guverneri na mawaziri na madepite na maraisi warengaze mali za hatu za joka zo za hatu sonti waridhulumu wajinafashisao na wanazefamiza hao halafu batu sisi rende mbaye za zindu mbungufu heze mali za hatu halafu mdo msubuti mejaru mazerezo sosio zinu mwejamu irigabili mwabati chindini lisihili hea lirandrandra lende ula karna humlejezani na singari mwambiaoni ya ukayasiri rimpara ni kado zinji
sha rielewa ye piege umatushinda mari piege jana kafadhalika leo na mwende marejeyo shioni na mwende marejeyo hoshioni mwende masome bao wandu wa huwauza harume mbana inu tindasi inu tiyamru inu ya hatu sisi nderiwa na wemba na hakweli au kasingariwa na hasbabu Allah subhanahu wa ta'ala kujaparo isha mwanadamu ambao kaya ranti utifanye usilamu bo wandu adingoni isoso hambanda huu hiyo ndi maana ramambiani ya ukaya kartujwani wanadamu injini mkartujwa mkawesha haruma ule mengunda ubi izozo hamba mrudo jambi ya mduka ya ranti utifanye usilamu ranti uti amrisha njema ranti uti harazendi soka zambwa yabo mwende tro yabo mdepase hata mtujua le zina mtuinkilwa hindi nienge ngabo zina jindwa jitola unafiki ilazimu mniki walo ilazimu mnikiwa yenge ngabo zina jindwa jitola unafiki ilazimu wandu wa mnikeni shanda politio miuzamba banu kadonga harumaze video zangu inude mana na benza nirenge shwadaha nije harumaze rezo zinu miuzamba banu kadonga yauka haina mdu natotengelea ya ufano naye ya wanembana kuparonisha tamba ukaya nyinyi mtijema wana nyinyi mtisise nyinyi baka mtufanya no paska hiyo kindwa dingoni mihwamba ya ukaya haina mdu natotengelea ya ufano naye wawane ye bwana siso muhimu hatu mbembana iwasili halafu wewe ngazi huoni sawa haya bonto uhurenga na jana kanda mina wewe wadobaleza hangu wendani zoha azali gazi utabishao parce que mimi tsatelewa depuis le début tisati hoelewa depuis le début yabo kuna uparo renga za hangu maana kuna uparo zijua halafu ngazi utabishao gazitabishao azali gazimtabishao ni nyinyi wandu mendao harumaze voti gazimtabishao ni mana sisi rabanga rifanya mbana hasibabu ya Allah subhanahu wa ta'ala uondu wora nzo ya juwe kanga rifanya mbana shati ndo wanadamu kana ujaride ridojonesa kina ukiri rijardo jonisa rikamba sinderi fonjao sinderi hezo jao sirende jao bahata jana hiyo mzamba ya ukawandu wala nyindoma wapanga nyindoma wasisa hata imtangazaji haka etone hamba hai tabu yabo nusu ya hanyu mabaga mwanao bwana nzima na nusu ya hanyu makandida wabakaza na wazila kwa tuzijua kamtuona unafiki hamanduo kamtu shinda hata majikal kwile hata izo mambao hata imtangazaji haji etone kwa ibanunga ngorambio ndazi banungo rambio ye kinyume na banu hurambia banu kai makandida waongo banu bazima ngondao mwendo mzima na wenu suya hao wambakaya zendogo zafanywa wanawala le 17 ila kwa tujua habari halafu wewe nyinyi mjamwonesa ukanga mziju wao changalia unafiki hamandu kamrendo tsaya range unafiki hamandu ndio utendeze ya utie Buhari kafadhalika haruma mwizi wa tumu tukuyo hatwari ibunge sisi rimambiani ya ukaya ngala wajulwa woko sahindu ngala wajulwa woko sahindu yabunga mtuko ujilatiza wakati wa bure manabanu sisi shababi mkombozi sirakubali rarenga ye drapo ya shababi mkombozi rarwawa rifikiri ranzi nasiri mabiani kasi kartina madati karitina madati banuri mabiani nrondondo ramba banuiti azali bahinda haina ujoja yabo haja hanza ya gunge ye ritmu ya hefrance afriki izo lezimtabishaoni emana nyonti pia mnongoni wane mfaransa yabo haina ujoka utahayaje yabo ya jabadili azali shayabo tujuru kutoka ubalia ye fikra ya he France Afrique na hiyo ndio sisi shababi mkombozi ni wano niyo ibnge na mtafadhal mrejei hoshioni
mwende masome tena ngemje haruma ze rezo sosio ngemje mrengeze rezo mrongowe handani tukautahani vire mana banga si haruma tumu yabonja ntutahani nje haruma mnofu wa siasa shatika unje haruma wa mnofu wa hedini bo mabanyinyi umaislamu ni mweneseni ya ukaya inumba na resisi ngari wanao Kiislamu sisi shababi mkombozi ngari wanao Kiislamu sisi ngari wanao Kiislamu manari jikubali kasima Islamu rikubali ke mtume wa hatu hafanya bwana hawania ze haki za ho binadamu hawania ze haki za ho wenji izo ndizo sirifanyao izo ndizo shababi mkombozi yafanyao mtivanu ndrongole mzatsemwe nza irumbi mana mimi mtujue fikra yahe japo mimi mwambia nikado zinji ukaya harumwe bwana inu ngasi grupu zinji shahaina mlungene shambe harumwe bwana inu mimi mtujue wazotsewe nza irumbi shawabe harumwe bwana indini wongo wajuhuja wambe iza wabe harumwe bwana wajuja wajijibulie yonga mina yakini ukawajuja wajijibulie upande wahusuye appel de Paris amjojwa kuirongole ya tena iyo ngamina ntina hata susi amjojwa nambe nimwambieni nyinyi wanadamu ikazirongo zinu rikaumwambia ni nadi zinu rikaumwambia ni ranzi hale ya ukaya haina ujodojaru maze manifestation za hatu zila halafu hata haja wakati haja hareje idingoni ya ukaya ngwendo haruma voti ndaena azali vanoba iko azali haka hade misione sharamba karina wenda haruma voti ndasina azali basi imanadamu ekahareje idingoni uondu orjo utenderi matake rihenti azali akote hatamba muda izo pia mzidi waza ni wandu rakadasi na nyi place de la republiki vumanzo makanza mede haruma voti izo pia mzidi waza zabari ndini manamka na unafiki horohoni sisi wasaya karjaka na unafiki si wandu makler haukaya rimabia nikainu kartufanya hasibabu ndanyi inu kartufanya hasibabu de peuple comorien inu ngarifanya hasibabu Allah subhanahu wa ta'ala hauka Allah de ya ordone de ya oblige ya rambia ya ukayana wapari hane sinzo harumanyi waparo wanadamu wenda harumaze njema wawazio wanadamu watifanye zembi izo ndizo sisi radunga na wapare hane sinzo harumanyi wawanilie walo walemevu wawarongoleye ekamono ndrongo wombinga zifanyishi hao mziharaze havu ekaka mtushinda mzambe ekaka mtushinda rongowa mzivunzishie muo izo pia izo hadisi za mtume na aya za Qur'ani bwana nyasi izo ndizo sisi rifanyao halafu nyinyi ambese kamja amini Allah subhanahu wa ta'ala kamja amini Qur'ani kamja amini hadisi za mtume sisi karjavanu yabono baba hanu riko jirepere dai kamja paro ishara to hindunia filosofi fulani hauya tujua sava fulani hauya no si ufumbuaze aya za Qur'ani nezi hadisi za mtume na yaboti ukakarja jojua ratowaze ze expressions za hele savant rijojua shayoti ndiyo rilio haukayari jikubali haukayasi wa Komori sima Islamu abo lazima rikensi harume bazi ya Islamu wakati wa politiki mbali si hwanda yaukayabana bahanga mrezone ki politiki hawari ko ujua ze jido za politiki ya Komori kwa politiki ya Komori ndrabo izo ndizo nyinyi mabakishanizo hata mpaka ndahada saa zisomwa wasulishani babano emenge ikamuhimu njendrele jilinu au kaya njajojua nidaze holiho wananyasi wakawaruma ho binguni ni mwenye baraka ranzi 2019 ya wanikae sateliti wakawaheyo binguni jana ndo wakaaterise wawasili abange heze taratibu hizo ikamuhimu rijeri jilie mwenye baraka ho zadeni rimwambie ya ukaya wala wananya wawasili wajawari rongoza riishia ono sha le combat continue le jawabu rijomwambiani daukaya le combat continue zembi dabuvalo wandu wa société civile wajuhumwelewani haukaya yondo objectif ya hanyu
ye objectif ya hanyu mje mritowe haruma place de la République, ye objectif ya hanyu mje mzie ze ni haruma inu chidoto montingoni, yonde objectif manikiwa ye objectif mloni yonzima bahi do huzia ye societe civili watireleji mana waondo wajo uraji yentika uke shati parti kujaparo ishi anti yambwa hiyo ya parti bowaruka mji hurongowa kabaja hanti ya parti waheyanti ya peplo bowaruka mji hurongowa wahanti ya peplo kuna ujua mbekaye peplo warzie bamrenge nyi parti enyimba enyi watu hindi uparo ishi anti ya parti ibanura nzimwale maumbishiha mabanyi watu mapolitisien paro ishi anti ya parti no badi undu adingo nimba hindu ya peu ibanu mparo ishi anti ya parti yewewe buona okayanga una taratibu za uanemba na ekakweliwe mwanadamu ulona ankli wahunra waruma raia wabangwa utayari wahime bazimana wewe wane basi ye kikweli ya mwanadamu utombandrabo utimnafiki ye utengelea wala maraia hede hawa ankuraje shango jo wambie maraia ukayana mrudi ba mimi partinga modo na wane wewe parti wewe mru hindi ye pouvoir wanikilwa yo harumanti bo parti hindi tabungari njoo harume politiki hasa nambie sharia sha dunia shanika pouvoir parti na wewe ranzi depuis 2019 bo parti azali hamzimini hatui malidweri politiki ya hanyu azali hawazimi hatui kamturafia mtrawapia bani nyina nkalizi yababa hanga njoo harume siasa ya politiki banu haza azali hatomwoniani hamzarauni katumwonani na mbahina kanyinyi wandu mwenzamana nonge na haki paske zeno kumfanya uzinu inundo ngoya ukayamri ya mzarauni mana nyinyi wanyilo mchungo ujidharau ngamchungo ujonesa ukanyinyi tiwandu hata mastahiki mrume nyiti wandu mastahiki mtendeye kungume anyola siasa ze arguments hanyo namna ikaudo nyinyi mko ujeleza nge na mtafadhali babanu sisi kuishia surtout ndami mimi huinsiste au kabano miti lo rongolea mdu mimi ujirongolea maana mimi ngamji amini mimi ngabona wanama ni waaminiu shakaiti 100%. Wondo ukweli hizo haina wakati rajabano sisi umwambiani kaimbana inu mimi ngamuiwano hamiche ekati undu hanangaria nuru ala nuru haukati jua kainu mtufanyili ya mdu ino mjifanyilio iyo ndentia hangu mtuli ndamri ya jana mbio kaya mtorendera wane mtuli ndamri ya jana mbio kaya mtorende wakombo wenti yaho mtuli ndamru lazimu nifanye haina za ufanya mrumia ya akili yangu yabo njejojua njebanu njenambia ya ukaya mimi mtuli ndamri ya jaya wanilenti yangu halafu njenambia mdu kaya utiwanilie yenti yaho yabonga bodabara hanami wakati yo mimi hindi njoka ujua ni wanilienti yangu njoka uzia mdu fulani ati wanilienti yae mimi mdu hindi njoka ujua na beukaya mimi ndio na ruhusa ya wanilienti yangu sha fulani katina ruhusa ya wanilienti yae makalima hamada ya ukweli mwanadamu mwenza akili wajoka kawalawa wazaya hata jokirike wajuhu watu umezire makalima hamada yala wana hao wajuka ukati wanuishi ya video hamada zila zekaziwa na wajuhu vanu ngari msitiriuni mwende mazine ze video zila zisibakishe bana wana hanyu waju wadoziishia wadoziishia vanu zinuri jojordo mparani shiwarani remambiani ekamzamba shiwarani sharanzindu wakati mjo mrengeze rezo sosio zinu mzamba lazima huri jari mambieni rimwekeze ni arumaze rezo sosio watukufu ikawa oblige
njeni jibu zenogozila nibeshele nijilie ancien gouverneur Hozadeni bo Mwenyezi Mungu ajailia ye mapiloti yahe wala homu izini wa waswili usiku wa jana riwambie ya ukaya uandutsi ndasi na mwede mareme mlango mndwaji baba numreme wa mlango omwi ekanda asiri shababi mkombozi uandutsi ndasi ukaya sisi kartufanya bwana hasibabu ndanyi karja paronjia harume bwana inu hasibabu ndanyi wala kabati mditoka yonti ya paroritia harume bwana inu wala kabati ujo paro shinda ya ritie hau ya ritowe haina ya kubali ze fikira za shababi mkombozi paske bando bahano ndo ajitrompe huu watungoro renga zengo tizamba haruma video jana watungoro renga zengo za shababi mkombozi wezirejeza Abdalla Abdul Hassan no ola representa ola hatendea yembana ya ho shababi mkombozi ja nyinyi vumatendeza mwinyi baraka ja ipetese watendeza Mamadu ja juwa watendeza ntujua ndovi watendeza Sambi ainsi de suite sisa ya hatu inuti parti shali nukungumanywa riloma bahanu wazima yabo lazima huri riwakili wakahitwa yonde heli haina wandu watanganyamba bahanu wazima wandu tota haitwa na yabo ezitwa hizo tikomori dahi shabo ngabo hitwa komori ngabo hitwa bonze ngabo zitwa zilo bonze la Réunion ngabo representa Paris ngabo representa Marseille ngabo representa Lyon ngabo representa ainsi de suite ngazi janga bo representa ya bori jomba mwali bake representa nzuani bake representa maore bake representa iwi yule namna yabo wanauli bandroni Mwenyezi Mungu na mtafadhali mwende mwazimie video ila na mwende mafarie chaîne libre de Comores wamzimieni video ila na mimi ngahungu paro ancien gouverneur urume ubinadamu bagasi haruma mwizi watumu mrenti ya kibri uparo wana nyuho wala uwarongoze uwavure mashishio mana mtu amini kaza nongozi la wendo wawambia wende wazambe mtu amini ya ukamunyi baraka ujosubuti wambe ukaya mtazeme njairumbi na shababi mkombozi neze apeli kwa tufanya ndongo harumaze mbwana ranzi 2019 ataba na yondi atonga wa resiste hata wakahujunda na taratibu za wanda wate kandidaturi izondi atonga wa resiste hata wakahonda hata utiraho wananyuho balesi nyetwiri ya hesente wende wainike azali davo sisi rahima yondi ahunika ye resistance bo mwenye baraka zabari nini utowambia wananyuho wala iyo ndiye hunika zemfu hata wakahenda haruma voti 2024 bo mwenye baraka dasi borahima ranzinda bala hata leo ebunge kamjoni kalisharad embausi ujoka ya tiheya manabanu wakati siwasaya ikanga sina wanadamu riwa estimeu ani riwanikao valeri ikari wanunga wanadamu wachungu wamenya anisi utabia akanga miswiri kwa wanadamu ala mwenye barakati ndia waruma yomba bionga miswiri mimi ngazintabishao na bane problemu sisi wa Komori si manaifu banu wa Komori rilo manaifu zabari ani mwenye baraka gujona nziro gujotsaua yarengezela wa maizo zonti pia ya rowewe itwa juu babo ikahendwa wambia anigejoka mabo yeye hawapwasheo si utaua mwanadamu ndia hunde ye mwanadamu mruyati Allah subhanahu wa ta'ala yonde nziro ya hatu banu yonde mbana sisi wasayari wanao ya ukayano ekabo mwanadamu jikubalika wa Waislamu sawa utoye mwananyuho mwanadamu wendo tor no uhunde Allah subhanahu wa ta'ala banu yonde mbana ri wanao banu yonde mbana ikawa ya malezi maira lelwa nayo rajuha nayo haruma yenti de malezi ya utudoka ya mintu tahani peo fulani sheo babala ikatamba jau bala kutumpa sheo imanaika haka na sheo yabo yeye ndiye ajipuwa mwanadamu kadoni kilwa sheo mwanadamu yeye ujinika sheo baho wanadamu wandu jina washibama shila sheo shahe mwanadamu ya jinika sheka mwanadamu ngutondaye jitu wengu ya jirenda mwanadamu tindu yabonge na sheo shanda hu yabo katina sheo kama nadamu hatojipanga honda yado fanya uhadazi yabonga bosheo kama nadamu hatojipanga honda yado dhulumu le toifa yabonga bosheo
kama mwanadamu atojipanga ya honda ya dorenda nai uwandu wa karibu nai wonti pia ya wavunzemu ya trahie za promotion yabo mwanadamu onge na show yabo katina show yabo mrutina show kada joni kilo show banu ni kilo show nde ulo ni show ya shikubali ya shizingara ushihafadhi sheka mdungu tunaenda iruma wandu weja werongo wanai werongo wanane mporto kwa yabo we wao ngo juwe upasheo wao kwa tunika sheo bo mwana ma asiye gouverneur wanadamu wanu kwa tuurongole yaro wanadamu wanu kwa tuurongole yaro izori mwambiani vanu siasa yomdu katufanya komsa yomdu preparewa ma porto parole wao preparewa wao upangwa vanu siasa yinu sisi nusu zinukareka wendi sale wao eni wakati suja vanu si umwambiani siasa yo wandupangwa ye lidweri wewe upanga wewe ukana fikra wewe ukana ideology wewe ukana taratibu wewe ukana biswara wewe ukana hikma wewe ukana imani wewe urumia sagesse hiyo ndio namna raonema lidweri wakauripanga wakaureleza siasa wakaureleza namna ya kufanya siasa haina wakati si umwambia ni bana yokasedalika mali kwa mnamwambia juu hula hahe balano mbaba hanurado henda wakama maprofesori yabo wa siasa wakahelewa mbabi ya siasa shinwindi yemdu jibaliaje yekawende haruma wandu fulani yemdu amba yekawende haruma wandu fulani yemdu paske langage yoke kanzima selono wanadamu toku mtukufu mwanama mwenye baraka vanu rimwambia ukanyinyi mhundu bahatu izo ndizo wasaya watu helewa paske banu uka hurumanti gouverneur na raisi wa daula yote improvisation izo ti improvisation uo ngelazimu mwanadamu yafanya siasa ujuo siasa urambuo siasa ngeyarume posto hamandizo uo ndo ukweli yekamdu hahundu bahatu hawasuli aruma daraja hamandiyo betina ukaya mndu ngena experience ya politiki yesa lazimu mndu yafanye mndu tahama conseiller wajua waondogoza siasa wajawa anture mndu ili wabalie mndu mbaba hanu mndu lazimu mndu yawasili yende namna ya kufanya siasa izori ni wakati rumwambia ni banu kabanu zinu bahatu Mwenyezi Mungu yamnikani shanyitima politicien ni wanadamu mndungo utendea harume enti hatumweruma nyitima politicien zinu bahati Mungu yamnikani okay politicien rakana yo wamba alimduja yo wamba basi jusu yo wamba muzawaradala yo wamba ataki Abdul Karim yo wamba Said Ali Kemali wao yo wamba Mustafa Sebchehi yo wamba Robando ula wahepa soko wao de ma politicien rakanao wao de ma politicien wao wandu wakaufanya politiki ikawa yenge warengeyezi waende sanai richo kama etona paske wao wandu wakaufanya politiki wapanga zenrongo wafikiri namna ekangwa wanente namna wajo huifanya shatinda nywanyi wandu mtungo jamende mtolo harmaza direction nyinyi wandu masoma hazi za gestion za mtujata mramba hendiye moyini ini eshape halafu mwende mtolo harmazi la hazi zanyu mjamnome wa madirektori au mnome wa ministri mprofite ya occasion vala mtia candidature harmaza u gouverneur au za uraisi mvotewa halafu mjamrede hakari nyinyi ma politicien no nyiti ma politicien yo demana rilo harmasara harma yenti iyo demana ramba ukaya karnabulia zangongozino wanahatu wake kwa zelewa ya ukayabano harumenti ngatungo rumani wandu watoma politicien ya wandu watoma politicien ya politiki wadu ifanyaje na wote na wo watakabari tena wo watakabarifu ukaya kwa benze waishie conseil ukwa benze waishie conseil ya walaika wafanyaye politiki wajuomba be politiki chawota hawarumia ye fikre za hawabai yabo yu hatwari yo demana manama asiye gouverneur ndungo sikitia eka ngo fanyo kibri
kuturenga mbabize konseiri hunika osi wananyuo ikao riundwe bahati rifanyaye siasa nyinyi kamjaunda bahati maifanya shamtu jamhundu bahati mtilo harumaze yezi halafu mjamrenge wandu ikao tena kwa tujua siasa waja wa mwantureni wajango tungo mtu wanize nguo haina usiku wa hasha halafu sisi ngasinaye imaniyo ngarijore mwelezani ngamfanyao kibri ngamfanyao bonio hamama mrenge nyibamba mtu yao mashishioni dabala wa mtume Nuhu dabala wa mtume Nuhu yakaumuya hewarenge nyibamba watu mashishioni wafanya makotuishi hata hizo wambiao iso ndi zamhundrani nyima lidori politiki zondi zamhundrani nyima gouverneur nyima raisi nyima ministri nyima jao nyima depute kamtuta hamkubalie kweli mtu amini ya ukayamdu politicien haju wasuli haruma daraja za yezi fanya ndugu amalizo na zenge mfano amadu wanashe watu no wana hatu habasa watungaze parti chongo fanya politiki yabo wahisa wanjia haruma ya politiki kabulia hata wajuka uparoja wahunde yezi shangwa ujuma ufanya hazi haruma ila politiki yabo yoto amaya ya maudu hizo ndizo sisi wasaya riambraseu yabo nyinyi wazi watu manjia haruma ila politiki betina ukayamka huijue namna ikofanyiwa na mdoka radhi mwekubali mwelewa ya ukayamtrompeha shamtirudi tena mjambakisha na uchwai watukufu wa mwedo na ukazavana batika mle na njakaanza makati ya nundo kamle na huomba Mwenyezi Mungu ya ukayaye mesajinu iwasili ye mwanama asiye gouverneur ni mwambie yafanyemo wa imani yatahewa kumori samaha hususan duwanruikao wanruwa hewala wa wasitebala ya ukaya watolwa kwa tiharumaye zembwana zinu ya watahe samaha manazila zuka zamba mduka dotuwa mdu harumenti yahe yatiwanienti yahe auka ndizo azali yafanya yonde mana mwambo wakanyinga nyazali auka azali le urito wa harumenti ya hatu yatota hayarishi ze fikra za hatu yatota hariwanilie yenti ya hatu yabo nyinyi mtoja mwamba zila azali yafanya ndizo wizo yabo maude kama edenga mjoka piri rahana azali izonde za kaula dhimu rijerdo fanya zero remarque parce que izo remarque rimfanyilia oni ekakweli nyinyi wanadamu mlo na hikma mwanzo mwende ndiyo mlele yenti lazima ndo kubalize error za hanyu ni makalima maimu ya towao mdo jirekebesha ekamjanga ngamrirongo zao maana hizo ndizo sisi wasayari kohamba ya ukaya ekari javano raba makalima ya kamai manama utoka hayaishia haonoka ngamba bahanu nafanya poto yatione nziro urudi tena ya janekeze bami namjoelewa ono miti do jibona miti do jiwagara ono manataba ukaya mimi mjinga wa hizo nto ujua yabo miminga mwanzo njue ono yonde mana ndungo jinika ye rukhsa ni jaban ebonge tujopara haina manama utoka haisha makalima ya janai mimi timnikaye ruhusa mimi kabasi hata mbatabu itoka yonti ono muhimu na jaya eleze wa komori ya ukayejuka ila dhimuna heli fulani ya wakati ulangu korije zila na haba vae wala waishia zila na haba wajo urenga namna nyindwa jina doku yonde namna ya kibinadamu cha tinda wala wajo jamrajia puola hakufuru yambe jao doku miti jani upare bwana waziri bwana asiye gouverneur ni wambia ya ukayaza nongo zamba zila kazijanjivia ikakweli wandu wala wende wa waruma kairi uje utahe samaha koso ni marengo ya bamdu kadoto wa mdu harumenti yahe ya ukaya wewe kuna ujua ufu udailienti yaho sha mimi nde ujujua mimi ulo na parti nde ujujua ndailienti yahangu yoke jahe mbaba hanu hawurambie sharia shahedunia shabaze ndongo hizo bwana gouverneur tibahi kandida kadondaru wa raisi wa daula wakaanza urerume urambie ye sharia shilo harume dunia shaba ya ukaya yerania katina haki yahuda hizi haki za entia shia lazima yazidai dawe ulo na parti ya siasa ngarjoda na ukazavanu rimabia ni mbite usiku mwema wa khairi nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.